Moras Dengue rejista aas iha Sentru Sau de Komoro. Dados nebe apresenta Rusicada Centro Saúde Sira iha capital Dili, ba serviço saúde município Dili, husi fulan janeiro to junho, suku Komoro mak resista Moras Dengue ho número as, compara ho Centro Saúde Sira Seluk iha capital Dili. Tambane diretor saúde município Dili hatete iha fulan ne, sei husik susuk sira nebe mai husi railiu, iha bairu sira iha capital Dili, nebe sai risco ba Moras Dengue, nune susuk sira nebe husik ne, bele hamate susuk dengue no comunidade Bele Moris Livre. Almost iha plano kon bangun baki. Iha semana kutu hau iha Thailandia mas one kolega Dr. Mabi sira visita nun iha Melbourne. Sira hari nun Fatim be susu kita lurusnya makiak. Sira hari tiana então karik bulan Juilu. Primeiro semana o segundo hau laten mas depois itahawan husik para husik susuk ni iha komunidade sira nebe ke iha autoridade município Dili ba suku sira nebe ke iha na lista para sama kita bela husik. Mudah-mudahan ini itu bela sukses sekali inan derua tultan bela dengue itu bela aminu sejarah. Alde hauladun saya masih Komoro kayaknya hore Tomak, Veracruz so dari maka kayaknya lai ho lahan usin dan Tomak, bekoramos kayaknya lubuk kita. Tambahnya susunan kan husik ini kalau siapa fatin dia. Diretor Saúde Município de Limos informa antes ne programa Husi Centro Saúde continua lao atunune bele halo prevenção ba Moras Dengue. Ahonin ita konba sosialisasi ba iha be walba keninen hau tambah hau ihatian ba mas ahonin antes hau iha mayu nemos ita hau ana lao advokasi suku autoridade lokal sira membro GSI kada sefi ale sub sira. Então ahonin ita lao sira lao namana sira foi ndau ka Awi hati nemos awalnya sudah pasang na grup ni sudah iha na hospital para wain sama sensibilisaun hal promosaun halo fuhatene bait dia komunidade sira na beke moras ni bai saka no kali o pamilya na pasien sira na ba oni itala na fatin awal agora tahu sira how menses lah hal buat ni mudah-mudahan bele concluir dia hau karatu esclarecer kata sim claro dados konava Moras Dengue ho malaria ni su Komoro sama kas deves no husi parte saudinya sira durante ne esforço hela mai be la bela tu hamate ka o hamamu klio susuk nebe mak agora dadau kiha no Usi Ministério Saúde agradece bastante esforço, mas vela ainda to tempo mak foi mak tum técnico sira Saúde tum diretamente vai base rega, mas se vele karek fulan tamba durante ne moras samakas tamba de falta consciência husi itanya comunidade rasik tamba ia le barak mak foyer barak tama susukne masih foyer. Dados nebe iha total população sira nebe hela iha suku Komoro aldeia Baia Leste posto administrativo donga leisu hamutuk umakain atu sida walonolo resinen Teotonia Neto Giamen.